Pemirsa penyerangan pemerintah daerah ring sejroning rakse basa daerah sampun becik ngelintangin regulasi sani kemendalang. Nanging rawi mangkin kahanan sani memargi akeh generasi muda sani gengsi ngangge basa Bali ring serahinanipun. Lianan punika para yayahrana sampun akidik sani milih nganggen basa Bali pinaka basa ibu majang anak alitipun. Indika inucap nyenayang nyansan rerednyane generasi muda waget ring sajone nganggen basa Bali. Mencanten kuentenan puniki ngejejahin manah mawinan basa pacang stateng limbak yening kawigunayang oleh penuturnyane. Punika mawinan ring sajone ngrakse kelestarian basa daerah pamekas basa Bali nenten wantah omongan pemerintah nanging taler kelama pinaka penutur sanedahat mabuat pisan penyarengan nyane antuk nganggen basa punika. Paiketandane nyarengang krama Bali utaman nyane para yayahrana mangda nganggen tur ngajahin basa Bali pinaka basa ibu majang anak alitipun. Pemerintah taler kepatutang sumeken ring sajoning ngicen selah antuk ngelestariang basa aksara miwah sastra Bali melarapan parikrama kebahasaan inggian merupa lomba-lomba diskusi pelatihan miwah sanelianan. Nyansan sering basa aksara miwah sastra Bali kapireng oleh kramane menjanten sidang ngedautin manah antuk nincapang utsah ngelestariang basa enucap. Kawentuk daweg warsa kali tali 16 sane mangkin kuentenan penyuluh basa Bali sane wadaring desa kelurahan sejebak Bali wenten telungatak tigang dasa kali diri. Majang krama sane kedaut mabrik bagan indik basa aksara miwah sastra Bali dados metaken sarang penyuluh basa Bali sane wenten ring suang-suang desa kelurahan. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.